Tipra Hasteni bo Kaisa তীর্থস্থান হनै সিনিজাগै tongmani je Tirthamukh haikeba Dombur töyma aboni rwgui kaisa belai koktwma kaham Hasteni lukurokni bagwi Bisi brum no Hasteni sai borok Dombur tero bekereng khibina tei puja rwna thango tei abo simiya banglahakotorni bo haikeba Bangladeshni bo haino tero phailaimani nukjago phiya thunani kwrwi jwngjalo kwlaio Haini bagwi TTAADC Hapang 2022 Bisi o koimung tisama bai 2024 Bisi ni March talni chiba March salmari o sanction ongma bai tabuk rangmari 18 crore swbai 30,000 square feet ni khungcha narwai tongthai nok sanam jaksinai lukurok lelana bagwi Haini bagwi Chisni February Tangsalo TTAADC ni CM Purnochandra Jamatia EM Doliriang Chief Engineer Tinku Jamatia Executive Chief Engineer Sunil Deborma tei nangkukmani adongrok haikeba social activist rok thangwi narwai tongthai sanamjaknani thaino thangwi naikha tei dakti no inauguration khaiwi pandano songsajaknai hini bo Swbai sukrubui sai khwnarkha tini CM borom ganang Purnochandra Jamatia Belakya hambai tini chung o jaga o site visit khaini phaijak ni gomti ADC village amchayo kwlaio or jaga bo sobrungno festival ung chini hangrai mela jotono or jaga bishes ke hindu khainai rok or nibo bekereng khibina ni bagwi hasal ni sara tripura emonki baire ni Bangladesh ni porjonto borok phaibi kintu or jaga proper thujanai kwrwi haini bang chung ADC Hapang initiative nakha or nibo raima saima pilgrimage guest house construction khainani bagwi chung central lo project rohokha central government hoite chung sanction ungoi tini construction khainani bagwi already process paijak tender paijak tabok tangnai almost 18 crore or jaga 30,000 square feet ni kaisa nok construction ungnai omono chung construction khaini thangthani bo chini officially technical onek mane chung problem face ma khaikha karon o jaga asa kahake properly construction khainani motorok ja mayani bagwi kwbangma department o chini engineer rok visit khaikha thangkha clearance nakha engke tabo almost paijak engke chung asa khaiyo or jaga je chini TTAADC bai je initiative najakmani o jaga samung sakha hingke phainai chalo construction paikha hingke phainai chalo je pilgrimage rok or jaga purnathi rok phainai tongnani bagwi motamoti kisale ব্যবস্থা নাই যতনি বাংলা ইয়া ফানো যে সময়ও পূজা তোজা হাংগ্রাই ও জায়গা ফাইবি গাহাম খে তঙ্গই মানায় ইনকা ও জায়গা তিনি जों ভিজিট খাইতেনিব আনি লগে ফাইসক ফাইজাক চিনি এম দলেরি আংবো তঙ্গ চিনি চিফ ইঞ্জিনিয়ার টিংকু জমাতিয়া তঙ্গ এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সুনীল দেববর্মাবো তঙ্গ তেইবো চিনি অরনি গমতি এডিসি ভিলেজনি চেয়ারম্যান সংबो তঙ্গ Engke जों आसा खायो दाइतिनो अमो construction change janai nirok jotono nokna अमो drojar bai hawa khawi samung rok cheyone nai tongkha engke bono first जों tabo visit khaiphaikha जों inauguration bo khainai oro foundation stone laying program rok khaiwi kaham khe program khainai chini em dole riang teibo oro add khainai kok sa bo bisile sababna chini engineer samainai 2 বছরনি 24 months ni duration ri aha boro ke bonim sino complete ngai ye chumbo point shu tongo epono nare bo building ke construction pai tha asike boro elaka wo jara jubuk juboti bekar klai tongnai kena opunu nai boro purble be thalama ste tole taha lama broden uha bor jaga 1000 lakhs in terms of lakhs brok klaio bojin tripura is one of the oldest pilgrim center therefore asu thane 35 years ni regime o CPM regime chungha ro kono initiative la ya boro bro saye bancho bro saye pointom samayo ni chung sio khnao aporo mondir ke habo kaham kroi thunuk ke habo kaham kroi hotel ke habo kaham kroi amo pandaw thanai ni previous year ni January ma jokhon posongkrani melang ko ani je pono khut mukhyamantri no bokau joton biskau raise ke ha actually bo proposal send uha 2022 se 2022 send ungye se थानाय 24 नि 15 तारिख मार्च जों सेक्सन मायो
ambai tinio bo social media nimsinyo chung samchu chung TTAADC administration Maharashtra ni netrite chung kuno develop ni ba pana chung south ya chini CM sak bangma several projects chung central government poriha state government poriha even ang nije poriha remote nimsinyo few projects chung sanction maya maximum project no chung sanction maya ambai chung samchu chung chini jonogoni elakani chini TTAADC area bo chung 100% south ya tung arpo chini TTAADC nimsinyo chini food administration chini chung fund kuri ba pana no chung beno sangi ma ta sa inka rasniti kau sami hinai chung financially unstable omor pana no chung tao movement khe ma tung je chini jono sadharon je elakao chung mana abono fulfill khet mo pana ang bo chini administration im khawbe je bo je building setup ungnai chini efficient officer tung payo no ponukna bron in south mobile chung boro sanction ma ha bo one of the historical building bo elaka bo ungnai plus in addition elaka ungnai bangma use ro employment opportunity mai na khakcha